sa ne. Jer ako Mađarska država smatra, odnosno Mađarska vlada smatra da sa time može da pojača svoje pozicije i svoj manevarski prostor što se tiče daljih pregovora sa Briselom, onda mi mislimo i smatramo da im treba dati tu podršku i taj legitimitet da oni nastave sa naporima da brane interese svoje države i svoje sugrađane. Znači, to je to. A što se tiče svih onih građana i sugrađana koji žive van teritorije granice Mađarske, znači ovdje u Vojvodini, naš stav je drugačiji, zbog osnovnog razloga da mislimo da se ne može izračunati i iskalkulisati kako se ta odluka referenduma odnositi na naš život ovdje. Da li će odgovor da ili odgovor ne pozitivno utjecati na status, na položaj, na brige mađarskih sugrađanina u Subotici, u Vorgošu, u Hajdukovu, da ne nabrajam, ali pre svega na onaj živalj koji žive u ovim pograničnim naseljima. Ne može se svesno i savjesno dati savjet da je odgovor da ili ne, jer ne može se izračunati da li će to pozitivno ili negativno utjecati na našu populaciju, odnosno na naše sugrađane. Zato je naš stav u ovom slučaju da svi odluče svoje savjesti.